Kurumzari. HAKSHEL Plus da ngasidi miyam gidamak burns and its sequelae habisida thamzari. Haibadi maina chakpa na pokpa, ising asaba na pokpa, amadi tungan ba makal gi asaba na haijan badaki pokpa sina maram oiraga masidale hauriba side effects sing asi matau karam na ngathokani habisiki matangda ngasidi koida mayik sengna thambina magidamak Caesar Hospitals ki Plastic and Reconstructive Surgery Consultant Dr. Michael Laitonjam Lezere. Dr. Michael Bu HAKSHEL Plus ki Michael de Taram no Okchari. Dr. Ngasiti Koina Miam the awareness piba, Aduka Kananaba, Aduka Miam the Yamna Mayik Sing na Tapina Bagidam the Tunganba topic Atare Koki, pork Pogumba, the gi pork Akari sing a sabana or Natragana Main sing the gi pork Pasicuma Makalgi Miamsna, pork Pasina Karamina, Aquina section around Lokani. Aduga Matokaram Masing out token habisiki matangani, Kanaga, Dori Basi doctor, do Maruina Ahmad doctor degi, Kangzening Basa. Siguma Makalgi Quina burns hybrid say that Miamna generally Kanari Basi sing Hazel Maki Popa Maina Popo Boyna Kane, Adu Masiki Tongan ba Makal Labra, Aduka Magi, Makalsina Karamine Oibano, Adu Masina Matokaramna Quigi Mubi Haksanga, so only no have a Siki Matantam. Amba Maktada. SKTV कोई सीज़ा की माइक इधर की हम होता था कोलमसरी हाई बदी कोई सीगी अब तंजाम पीवी बगिदा मुक्ता बर्न सी हम सेंग ना हाई ना गदी कोई चौरापा इंडिया की हो ना हाईपेट के नोट सो हाई की बर्न की सिनेरियो सी बर्न साइज़ दी कोई ने हैक खांग पदगी कोई हैक ट्रॉमा दगी ट्रैफिक एक्सीडेंट की हाई तारे तो दगी हैक नेक्स्ट लाइफ कोई की प्रॉब्लम नहीं मियों बगी कोई की लाइफ ता हाई तारे मगों स्टिग्मा अमल हनबा है तौबु तौरगदी बर्न सी कोई इंडिया के वैन सुसुम यंग पद कोई एनुअली 60 to 70 million कोई की sorry 6 to 7 million हाई तारे 6 to 7 million that means 60 lakh to 70 lakh से कोई की इंडियन पॉपुलेशन सी every year द बर्न्स ने अफेक्ट हुई मसी की मनुंग सीधा around 1.5 to 1.6 सिना कोई की annually कोई की या कोई की mortality है तारे लाइक इधर बस burn सिना मरम होएगा burn सी अकोई ना होसिक चीज़ सोचिक हाइबी की बिदा burn से कोई ना ऊबसी माइना चाक पलगा अकोई की सिंग साबना तो उपगा सिंग आता हुई burn सी तस्कन है तारे burn की classifications कोई आम गरे burn की causes भी आम गरे है तारे अभी आम बता burns की कोई जे कई माइना बर्न सी तौगे हाई तारगदी क्वाइटगी मोस्ट कॉमन सी कोई सेक्टर खरददी पेडियाट्रिक ग्रुप हाई तारे अंगांगी सेक्शन जदी स्कल बर्न हाई सिने कोई इसिंग असाबना हाइजनबा नत्रगने हेंजांग असाबना हाइजनबा चा असाबना हाइजनबा नत्रग थाउन हाइजनबा सिजना कोई स्कल बर्न हाई को सी लेरे अदुदगी कोई की एडल्ट की पॉपुलेशन सिदसु सिदना मोयाम से कोई फ्लैम बर्न से कोई फ्लैम बर्न सिदी कोई मई थाब मतमदा कोई युमदा कोई की केरोसिन सीजनर गनी खंगदे पेट्रोल सीजनर गनी खंगदे मई थाब मतमदा अदुदुना कोई की एक्सीडेंटल ओइरगा चाकलक पदगी कोई की बर्न टोगिबा सिना कोई फ्लैम बर्न हाई अदुदगी थर्ड चिदना कोई ना इलेक्ट्रिकल बर्न न ले इलेक्ट्रिकल सिना कोई की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई की ओपन ओइबदा पाइरो बा चिंगबा अदुदा सिदा सो कोई ना लो वोल्टेज हाई वोल्टेज अनु खाइदुई लो वोल्टेज हाइगा ना कोई की यूंग के अप्लायंस कुंबदी दगी चिंगबसे दगी हाई टेंशन और हाई वोल्टेज हाइगा ना कोई की एचटी हाई टेंशन वायर कोई सिदगी गा कोई बर्न तोरपसे सिना कोई इलेक्ट्रिकल बर्न अमु लैरे अदुदगी अमु फोर्थ सुबह केमिकल बर्न है बमसुले सिसु कोई साइड बुद्धि आमना कोई ना थेंगना सपुद ओइदे अदुबु कोई गी हैक मणिपुर की वांग मा थोक्रगदे मेनलैंड इंडिया खंगदे मकंगदे सिददी केमिकल बर्न से जामरो है कोई की एसिड हाइजन बगुम्बा कोई ना विट्रियोलास हाइबदो कोई नुपान नुपी द एसिड हाइजनबा अदुदगी अतोपम नम कोई ngसागी ऑक्युपेशनल हैजर्ड ना हाइ तारे कोई की ngसागी इंडस्ट्री गुम्बा कई गुम्बदा सिजनरुबुदगी कोई की एसिड बर्न ओइकेरा अल्काली बर्न ओइकेरा तोरपा सिसु कोई की केमिकल बर्न सन हाइ कोइना सिसु बर्न की कैनो मखल मनी को एदि मागी कॉजेस हाइ तारे मरम अदुदगी अतोप मयाम मन कोई की लाइटनिंग दगी तोरपा अदुदगी कॉन्टैक्ट बर्न्स हाइरगा ना कोई की असाबा पोत्ता थेंगुबदगी फॉर एग्जांपल hot water the water bag kumba dagi ko dagi kari kumba akoi gi iron rod kumba asaba da akoi gi hengu dagi akoi gi po oga dagi burn to gum sina koi na mo contact burn sai smaina akoi
Chaurakpa, Sisina, Manoina, causes my amum. Adu Hosi in India, the Maruina Manipur context again, Gamai burn incidents, Kumbasi, Dr. Carmina Tambe. Aduni Hosiki, I could India Giti or I know Hizagibado, idea 6 million to 7 million annually silly. To Manipur scenario, see that the Aquina Magi exact Hosipok statistics, the Aquina Yamna accurate or the Aquina study to Matungina, though whatever Oibanina, I want to figure exact same of the way have do. I want to Laisadre Adubu. I am Bana Kogi Manipur gi Oinadi, Kogi Saigi, female and children say. Moin hair labor, a Kogi Nupadagi, Nupi sex, idea Kogi Nupi section sugar, Kogi Angangi, children, Angangi section sugar, Sina, a Kogi majority, or in a coin of Tang Nazarek Padasu, I am Bana, Sina Yambana Oi, a manly so Kogi Asai pediatric, a Kogi Angang 1 to 10 years. I don't know, Peter or Gana Kogi Asai Kogi 16 years, 35 years, even 40 Sagi mense. I am Bana. Adubu, a Kogi, Hosiki incidents, Kumagi, Hijar target, I am tongue, say, okay, Manipur going at the Ayambana, Koina, some Hosipokta, Koina, Thangjam, but the Yam an accidental burn, I am below in oil. A Kogi homicidal Gumba, suicidal Gumba City, a Kogi Sigi, Kogi area, Sidi, Sigi, Kogi, KST, a Koi Park. Hosipokti Thangjam, Aduka, I am the accidental burn, I am below in oil. Okay, Manipur gi oinadi. So see cases in a hill, accidental burns. Say, Adupu how taking aside Doctor Nazupan Vigiba classification, Makalama, Kogi, Hibiri dana. There's a acid burn gi case. As is in Manipur, that is incidental burn, accidental burn, say da. Sukumagi incidents, the Manipur, the Tengna Bira Carmina. I know Thangjam case Icham battery acid battery mahito battery se move the Pokarak Padagi Aduna Tauraga burn a case Animukti Thangjam Aduga Yam extensive over Husiki Mai the acid Hajan ba question ba Wasimukti Hosumukti Aiki experience the Thangjam Adubu Yambana Koizu battery same Bakotpa the battery aman but the Koina inverter battery gumba the Koina Moina manipulate Hona the Pokarak Pugumba Dumbadi. Okay, assume accidental with a sing hato in a technique. I am the toina toba intentionally to Busumba sitting at intentional see a question the Kogi section should the Kazaktan. I am an accidental in a maximum way and hygienic. My classifications the command meaning Doctor degree of burns. Okay. See, I know my arm the so awareness people moina. I know the so I hygienic bunny classification. The classifications the Kogi burn see a Kogi Magi various classification like Haitareko. Adu generally when accept the Wasida Kogi first degree, Adagi, second degree is the Aniamu, Kogi superficial Hibamaga, deep Hibamaga, Adagi third degree. Adagi 4th degree and minor days echo. Fascinate chum the Koi Mayam Nine sunburns. Sunburns. Hosixi Koi ozone layer, Pathare, Kole, Hyperpadagi, UV rays, Koi Yamna, Magi injuries, Yam UV rays in the Maramurg, Hankala, was in the Maramurga, sunburn sea, Yamna Koi Sigi case, Yam Lae, and a chum sunburn sea, fast degree in a Koinadam high. Adudagi second degrees the na Kogi Saigi Isinga Han Base blister, blister high cop, Isinga Hala, Kola Sumba Toragana, second degree. Second degree is superficial Hypamaga deep Amaga Kaidu echo. The blister do the Gikazitang deep ocean graga, the Kogi Nabagazi, and Akalak Pako, Adumburg, the second degree oiko. The third degree is in a Kogi Saigi, a Kogi skin layer say Natokra, Manungi, Kogi fat key layer. Okay. Adagi muscle gumba simple say Yora up. Adita the queen 3rd degree in high cop. Adagi 4th degree higher the Madiam deep oil Madi even Kogi Sarub Uradoin. Okay. Duna season of a deep 4th degree burn and a question minor classified toxic broadly. My severity Sigimatungina, Sumina Lakatin and Dubu Hosiki Hariba primary, second degree, Suma 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, 4th degree ladies. Magi Ahamadegi Matamatangsum Chachara Gaitari, Ahamagi primary sida, 1st degree burn sida. Example in a Dr. Nabi sunburn Kumbatoba. My response to the Karamina Tobi, my degree Matungin. Okay. I see Masa Haizake.
koigi burn city burn oire ko the burn sida mu ngasai gi koigi horen aina management matang ka sita haijar ke du boy husi kitang highlight tawjarum ge koigi area haibam su lei koigi burn city tawre haga icham cham only surface area khajitang pikna tawbo er kadi akoi yamna blue ba haibatu oide hai tare ko aduna koina burn gi injuries se kamaina koina mu assess tor ke matam sida total body surface area ana maina du koi hole e abdi haksang sigi surface area se kayam na effect tor ge haibatu adugi matungina akoi gi simple first degree burn sidi akoi da toina dum tawjariba icham chamna sun burn na tawboi tar di koi adum sunscreen gumba kai gumba season na biba koi map nuksa da thopu kholok pada daga mi si koi gi mi gi koi gi skin color gi matungina type khara leje hai tare khara ma ka hena sensitive oi basu yawi aduna khara hena fair complexion khara ngau ba kangu si moisi sunburn da khara sensitive oi gal de hai tare aduna ngasai gi koi gi sunburn kar toina tawe hai tare ga di koi gi dum magi preventive measures se low biba asana ko adudagi koi gi fast degree burn gumba si dei cham cham na ga khajik tang yum daga pai dana ko dana pokki ba khot ki ba bi kitang ngang bu ko palai bu di adum akoi na adum yum da koi gi fast lodger ga ko akoi gi mayam to koi gi mampham du ingda han ba kholan ba simya mai yum dum amuk in detail da laksa ki ke horen fast eta ado maina to ba yai adudagi akoi gi second third fourth yaura agadi aina hoji haijagi bado total body surface area hai bado madugi matung inna akoina area se khol holaga ngasagi patient si admission darkar tagadra taroidra habigi akoigi adugi su koi protocol leise haijari initial treatment sigi matang se loido initial treatment su adugi makhata further treatment su supposing burn sigi hoji doctor na so habig riba magi treatment si matungina horen di mathang lakadori ne dubu sum changjang laga matek swai sira sum cover dozaram bada infection gumba tholok pagi burn degi tholok gumba sugumba cases sudum thengna biram ni thaje adubu sumba tholok pa matam se dikra maina handle tobi kamaina tackle tobi oi akoina infection gumba kai gumba akoi tholok pasidi ayambana koina hojik haijari se ai adui matang du ai burn gi ai de porak pagi fast aid ki awareness se ma ai haijar ge ko se da ko koi si burn si koin am be hek kai gumba ma clean area gumba kai gumba da burn to bo khot poi tar ga di koi si yari ke koi antibiotic puk thate kai ram da ma si mana area du na clean oir ga di khola ga di mathanda du magi koi dressing cham dressing tor ga du phagi koi gi kai no si lei haijari ba ko adu bo koi gi extensive burn gumba kai gumba tor pa ji da di kamai to for example koi gi yum mai chai mi kan ba honare kan no hona da mai chai sum ba ji da tor pa matam si da di koi di quai fast koi na koi gi sum ba ji infection du na kona lak pa gi wa ni koi na koi gi preventive measures si di koi na wasagi fast moment to dagi how krada bane sumaina koina burn se thena re hai tar gadi for example ai koi measure scenario ma do in haizer again maybe kara chauna burn issue we have matam mafam am you in example pizza daga wasagi mi se magi flame burn tore tore gadi koina quite fast koina togada ba step c akoi maizana muthat na hona gada bane magi cause de ising asaba gani ising sab lok thok tare adegi main flame burn main sak por gana maizana muthat na hona bado mai muthat pasi kogi various techniques like ko various techniques da kai gum ising layer gadi ising ji ko normal ising oi gada bani ko normal kogi room temperature gi ising sa hai tare ko adu layer gadi adu duna na muthat pi na hona ba adu dagi di next kai gum ising se laitre hai tare gadi kogi blanket kumba kai gum ba phi ko adu yare ki napsana da ba phidi oi ke da bani ko adu na tawra ga koi gi masa se konjan bi raga koi ki nap ai di koi mai se muthan na ba hona bi ba natraga na in another case kai gumba koi na sumba si chu hak ta kudak che laite hai tar ga di mara ma ai di koi gi manak to da lai ba koi gi laingoi gumba kai gumba lai ram ga di laingoi gumba si olan ba masa se roll to bi bai tare ma na bu ding am maroi masa gi koi gi mateng pangi ba koi gi lai ba mayam du na ko sima lai re aduga si tawraba matung sida akoi gi ngasai gi yaragadi akoi na ngamagadi masa sida akoi gi napsalam baje akoi gi fi gumba je kai gumba je yaragi lokthuk pi da hona bi ba aduga ornaments gumba kai gumba yaragadi adu jo han lokthuk pi na hona bi ba natragi masa ji moine he horen swelling torpa matam da problem yam na
ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯣꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯐꯤꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯀꯣꯇꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯏꯂꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯦꯇꯤꯛ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯆꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯞꯁꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯅꯞꯁꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯞꯁꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯝ ꯕꯔꯟꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯥꯕꯅ ꯍꯩꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯇꯔꯁꯤꯌꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯁꯤꯌꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯨꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯨꯝꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁ ꯑꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯞ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯅꯨꯡ ꯁꯝꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯟ ꯀꯣꯖꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁꯇ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯕꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯃꯍꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯜꯕꯔꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯁ꯭ꯀꯥꯜꯕꯔꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯀꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯪꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯐꯨ ꯇꯦꯛꯄꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯅ ꯏꯔꯨꯖꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯗꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯖ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯕꯔꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 90% ꯕꯔꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 90%ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯟꯊꯍꯧꯔꯒꯗꯤ 90%ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯃꯕꯣꯛ ꯃꯄꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯅꯇꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯔꯗꯗꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯄꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯕꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐꯦꯟ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯔꯨꯖꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯕꯔꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕ ꯆꯥ ꯑꯁꯥꯕ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯑꯁꯥꯕ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯆꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯑꯁꯥꯕꯁꯤ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯔꯛꯄ ꯁꯟ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯝꯃꯨꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯝꯃꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯩꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤቭ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯁꯇ
kitchen manung sidadi angang si yari gai 3 feet pu high American gi khoi gi protocol gi matung na di adubu akhoi gi Indian scenario de khoi na hai da even 2-3 meters pok te angang se kitchen da di lehen da adu de gi akhoi gi chanabi sak thongba matam da kanam ta nangang se lobi na ba leitam ni nangang se khoi na poraga adu de gi pammaga toba si su kwai de gi asoiba mani ko adu de gi akhoi gi atopa da na hoji aina haizagi ba khoi gi iruzaba matam da koi si khanghaudana ngasai athubani na hairaga ising si kasai tapchi da hijalani ada ngang du di khangpote ko ada tasena khoi gi preventive measures at least ngasai gi aham bada khuchi amtang ngasai gi taptu da thingjallaga ising ji sabar sada ba check to bi kadam ne adu so afom amta da na taba aseng bu protocol gi matung di pull up every area se koina yeng kadam ke no da jaga khar du di ai ising aing ba yan gre ha so dai inga ga ju ngasai gi akoi da di asaba len bi ba sidagi dum koi gi skull burn to budum lakpa dum koi am thengna jare ana si mayam se koi na mikup khar se kitang gi section jab je koi na tawar ga di koi bird se prevent to okay first place da aham da to koi na paikhat ka da thabak si angang le re haire ka di madu de gi hena soidana ba section thoran lo ka pasiam da kar oi habi be dune as doctor na thambi di basi adu bu doctor seida hauze angang sina habi doctor na so habi hauze habi di ba aham da contact burn thak launa theng da pokre khot kre mon da di injury ma di leira do ini burn to wiki sidaida mai gi steps se family member na pi ga da ba aham ba first at se kamain hoi sumba contact burn sidadi koi gi hoi ama boiro magi ngasai gi degree pudi dum second degree third degree loi lei duini ko ada kuin magi time of duration no contact to samna habada ai sidasu ai hambada quite fast ki kaino dum dang hana emphasize to ja okay akoi gi sigi area sida contact sida ai gi prevention che lak tingai da ko prevent hosik si contact burn chen ayam mana koina thengna bata nahagum de pak thengna de kaino soiba ko pa nga thengna de moi gi reflex thu bani na dum sat nangok de ba ngak sar ja dum na yamna adu di yamna severe degree di pak thengna de adu bu akoi gi all aged patient hai kai hai tar person hai tare ko koi gi bed ridden oiraga koi gi bhamung da koi gi ma chat pa ju pasana ngam da ba du de koi gi sondarak pagi diabetes na oi pa da kini khang de ma den kan de mara oiraga koi gi singli nauri sondaraga koi gi sensation khangak da ba se mo de koi na ga hot water thamme kan toraga khangau da adu de gi koi lom sak tho mai to se am lai koi hauzik ki matam jira di electric blanket ka su dum sin ba ho ra yamna si yamna koi ne yamna serious na logo da ba poni adu ga hauzik ki ma haija gi bada fast aid ki simatang ai haija ge kai kuma contact burn se lai re hai tar ga yamna severe oi ga di dum kudak da hospital lak pi ba tare ko adu ga hoi ahambagi yung gi oina fast aid measures hai tar koi contact burn se da ringa sai area se for example kut ne hai se ko koi at least koi gi tap water adu jun yamna ing ba di ya de ko koi gi normal temperature koi room temperature gi je season koi gi at least 15 to 20 minutes se rinse to bi hai ba di ising sina tahal laga ingdhan ba maduna su yamna kana ba phange madu matung da koi adum koi gi koi antibiotic ointment adu gi ingdhan ba ko koi gi mayam am lai re ko koi gi silver sulfadizine kai dor koi gi silverex mayam na koi market me amna hai bis doctor koi na hazi doctor na haibiri bes first set pi be da tap water na dum tangi prevent to na ba hai di se asigi se maina chakpa da su maina sakpa da su ya chamana na ya mai sakpa da su iban skal adubu aina haizari bi to room temperature da di oi ka da yamna ing ba ju ya de inge hai tar ga di patient se koi yamna mai temperature ja handagi de koi hypothermia na hai adugi koi gi aidi koi gi nungsa tin ngai lei hai je tare ko adu duna dum koi rinse tor ga at least 15-20 minutes inam kana ba phangi mon da ju kaino tawdoini magi anaba ju mon da kitang di handaba aidi koi gi kana ba do ngam phangduini adugi mathak tu da marak tu da hedu hek loi koi dressing nung toraga magi percentage tu yenga ga ko yamna henjan ba mon da kaino tawoi ta ga koi thuna hospital da yongna ba hona biba aduga yamna area yam chawdo boy tar ga dum yum da dum koi pass yes adai dure da ama question am tanga hangjini se doctor da koi gi kaino sin se miam si loina mak ti general public se loina mak si aware oini or na traga loina mak gyan da bani haiba loba ya da bani na sometimes ignorant oi ba me ama su leirum ga dori ni adona sigi matang se hojiki doctor na habiri ba degree of burn se my first degree second degree third degree haiba sidi koi micham na di khang bangam banati adunbu
ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯕꯔꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯩꯖꯤꯟꯒꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯩꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯕꯔꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯛꯂꯧꯅ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦ ꯏꯆꯦ ꯍꯪꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯂꯦꯁ ꯅꯠꯇꯅ total body surface area na ina haizagibado total body surface area je koi gi haksang sida koi gi jaga jaga gi kok ki na saruk asu ngakina de khut ki de koi gi trunk ki ka mamang morning nangan puk adu di khong loina koi area se leijei hai tari ba ko koi gi adu gi matung ina koi gi ngasai gi hakchang sida ngasai gi poi ba jaga ji kharabu kaino tawraba adi yama ba pa ba adu de gi ising ga han ba ko pa tawraba adu targadi dum akoigi yarigedi dum akoigi anmanak natba health center ma da hana chatpiraga health center do bu yoragadi health center do tarami ba akoigi any medical practitioner doctor boyro ka akoigi staff paramedics boyro akoigi nurse mayam boyro moina dum akoigi yengaga akoigi magi matungina akoi do moina dum guide tobirani haijari ba id sidi mathang mathang chatpan aduna area jibu khara chawre hai targadi ngasai degree je kaino id yam gere yam moira akoi yam na thuna akoi hospital yong na hona biba ana akoi ne area sida loina yam ba loina depend torok to ni koi ngasai gi magi condition se kamain oigani handle kadra handle oidra ade masi akoi gi tertiary center even yobugi darka oigada oira area sida akoi gi protocol gi matung ina akoi gi superficial burn deep burn superficial oitargadi 10% 15% yorgadi hospital yoba adudagi ahan oirgana 20% helagadi hospital yobu kaina koi protocol khara leise aduga mingchan bagisu adi maji mingchan gadabani chaloi dabani ka haiba adudagi amana akoi ngasai samna da flame burn bu oire natragan ising asa bu oire mai gi jaga jima kaino tawrab yawraba khut kumba yawraba adudagi akoi private area gum se yawraba adu itagadi sisu hospital thuna yahobugi compulsory indications okay my burn se koina hambada family members na haitare aduna khangadabas ti sai matang sidi sigi jaga jaga sida sok tare ga yam thuna satkadabani habani doctor na bi se adubu hajuki treatment ki management ki matang sida khara khara sum changdala ga khoi sum hangna rabani na doctor sai sai da minor burns ki di happen doctor na thambire adubu severe burns hauji tertiary ga yorok sigumaina torpa matam sida di treatment se generally sigumba cases patient da di karamaina thambini doctor karamaina tawbi yara aduni koina ngasai burns haibasibu hek hok haibasi magi treatment si right from spot to the hora dabni haizari ko re center du hoi tertiary da lakpa yorok ba haibasi da di ngasai burn si extensive burn oi bi tertiary center oi haita ko koi extensive burn tang lo ban nate koi adum loina bag every variety of burns koi loina thengna ji loina yengsari hausi pukta ko tertiary da yorok ko khara extensive oi ba khara yam moi sidi koi na quite fast moi se koi channabi do koi abcde koi haizari do koi magi airway sor honna ba hana honna bi ba madudagi magi circulation akoi magi fluid nung ya kan aina ngasa haizagi ba ngasa gi maina sak pa se yam ba matam na moi se fluid loss se pa jana laiye ba ko evaporate to gi ba hakchang dagi ko mayam sina maram mar ga na moi gi fluid ching ngasa gi ham ba gi 24 hours se yam critical hour ne haizari ba 24 hours se da koina koi gi site gi koi gi fluid resuscitation na koi gi madu gi formula tongan ba mayam ma leizare ko adu da de yam deep on detail on changzara roi aduna adu gi formula gi matungina ngasa gi my body surface area se kayam na chai kayam na deep oi sigi matungina koina loina koi calculation tawzaraga ma je fluid kayam pi ba darkar tai aham bagi pung train to isi de kaya pigani mat aham bagi pung nipan hai tare koina adu gi niyom leze manungi matangi lemori ba pung kainos de na kaya pi ba adi tangkai ka pi ba minus gi koi gi calculation leze hai tare ko adu gi matungina koina fluid pi daga masi koi yari ke koina koi revive to hona sa doine ba adaga same scenario electric tasu electric burn where ga di electric koina mo ketang mai ga di kar tong hale electric tasu koi fluid ti dom pi doini ko adubu electric taji ko sig
karen haisibu kogi pura kogi haksang ji yar easy koisi pura liquid ni natra adutuna ngasai gi si jidan kosi ngasai gi karen je phau gi na koi heart je phau ga dum chak ki doine aduna si matam sida di kogi heart ji da zo kogi changes mayam ama la eba agi even heart na te even kidney da su ana sumba mayam sige yenga koina ECG monitor toba aduri topa kogi mayam ama leise koi test particular test kara electric kidana sumaina thaga damni aduna same thing electric to so koi ahambagi fast 24 hours ya marway haizariba na fast 24 hours da koi resuscitation ji da loi ta hobada bane okay sige electric burn gi matang se doctor koi na maina chinge kaina ga di haiba koi gi khong da khut ta kitang aksang da theng gi be ching ba gi sugum lei be sa haju doctor na haibi ri to adu maina chinge di haigra ga masa da di kitang shock am di phang ba mi oi be sida ko adu bu phangaga thoidong na di kem ta tau gi da ba sumba cases da di mai gi after effects se lei ga da tragana masi doctor consult to boy mathau ta ga akoi aina hang sai jagi the whole pada jeda ama akoi electricity da su akoi high tension and low tension na manim khai doi high ko low tension sina koi home appliance den to bi sin ko to hoi home appliance da ching ba su akoi lak da badi na te do hoi appliance da ching ba si di akoi gi ngasai gi that akoi gi sai gi switch off to gi ba switch to off to ki ba da gi ngasai gi chinging ai do da sat lo tho pu to ga di koi hoi madudi ngasagi patient na ami makasagi any individual pai tawriba electric tawriba injury tawriba duna conscious oiragadi akoi moida yamna thoidokpa ka yam nuksa thiningai leite haijariba adubu ngasagi home appliance oire haiga zo koina kajitang koina thena pada magsidi kitang masa tai masaji khara gyan ta de kitang mongonda mo drowsy oiraga leiba khotpa dum batorgadi dum yari ke koi dum fast adum et to lojana ba koi at least ba koi health center amatang da di koi yoktho uba sin di quite ki best for example how's winter ni na winter sida how's home appliances seasonary ba me am say maruina heater ya maruina seasonary beni adegi atopa atop makhan gi myam ma leise sigum bade su dum ching ba se dum thokna rangani haizari ba so short ga di dum thok tori ni aduga sometimes koi na thekna bade so accidental the deaths the high tare due to burn sigum ba se su shock ta ada sumba da su dum washing machine naga dum hoi loina ching bade gi dum ai su thekna ba yaw sa gi koi hainari bido ade koi ge hardware koi grounding phasana tawdraba ade koi sa gi beer foot ta koi ge ai descendant ga kem tong da bida descendant si koi rubber se moi insulator ni haizari adu dana adu mo tong da bida sa gi koi current to power bagi lambi pi gi bidu ne adu dana nga sa gi koi ge heart to power ga loin chat ki do ni na madu da power matam du da koi ge kitang extensive oira ga di madu da di koi dum home appliances koi dum kitang adum koi yamna problem oi dum thengna jari haijari ba adi home appliance de kem tawdi haibadi yade ana kwai gi section badi ai haiji se ngasai gi duration gi makha jo pole du ga khajik tang koi gi kaino gum mo the problem yam lei teaching na di hai tar ga di hoi koi gi dum wet and watch yai aduga khajik ta koina chingna jabagi ama leira ga di adum yari ge tuna dum hospital da pup kat pirak masida kwai ga phabo sidana ma gi treatment procedure se hauna na ba admaina yam thuna consultation se darkar lei hebben adu bo doctor se da koina sum changjal akane yengwada surgery gumba mathau tarakpa sumba burn cases da ada surgery se skin grafting gumba ga to sigumba se su cases se manipur da su dum thena birabra duga masina karam kanda no darkar oi ga to is skin koi gi burn maram ora ka koi ngasai gi mafam solution ngam daga skin grafting to basi koi adum ayambada every day mak natraga su every third or fourth day de dum koi thengna je lai adum akoi adi akoi na ngasai gi area se magi phanam su koi case to jare haijari ba sijada ko adi akoi gi thengnarak pasida ngasai gi burn sina ma yam extensive oi area se am chawma legra ga di ngasai gi jaga se mathan do ocean bangam da mathan do ocean bangam da bani na ngasai gi chen ham high big infection hai pochi sum open na thamaga di infection tor pagi chances yam wangak tuine aduna lairam da ba infection su dum la ani adi aduna sumaina koi thuna koi infection se ta hodana ba koi prevent to hoge hata adi koi body se cover to hob sine sidani koi skin graft ki role lai se ana areas ne am chawraga di koi yari ge thuna koi gun se koi prepare to raga koi skin graft kum ba to raga yari ge cover to gina phona ba
skin graft na kupsan ki basina koi gi ngasai ki infection gi ngata ju na tab ngasai gi koi gi haksang dagi mahi fluid loss se si jo handan dui ne koi gi body je da pura open hoina raw area chang no bun hoina lei tar ga di madu dagi koi gi machum maji je dum mang dui ni madu na maram moira ga koi gi haksang si dagi koi gi mahi se mangal le haijari ba ana yare gi ngasai gi mafam area da cover tawra ga di yare gi thuna koina tawbi raga adi tar ga di aduna su hena long term da koi phai haijari surgery zeri doctor kam grama makhal gi de lei bi surgery si ngasai gi haijagi ba degree of burn gi makha su yam pole exchange area gi masom samna hair bada akoi gi flame burn gum bada de yam bana koina dum area do koina akoi gi infection tawraba gi siraba area gum bada koina phasana sengdo oga ko phasana koina ready to bi raga akoina maina prepare tor matung de skin graft gum kai gum to bi gi pisina yam ba koina dum ngamba yawi adubu on the other hand ngasagi electric burn se electric burn se da koina different scenario yamna uzare haijari ba koi ngasagi saru ko uba adagi koi gi tendon na koi haksang manung da yawi ba koi gi muscle ga saru ga samna bam se sida koina tendon na yawi se si ga expose to busu dum yawi da koina thengna zarpa da adagi singli nauri ga zo expose to busu yawi sumba yawra ga di koi sumba da di mu moi kupsan da ba yadi sida nam koi gi flap ana koi gi koi matong koi I utong ga yauna koi na lokhat laga maduna koi kupsan na hona ba sumsu koi tawse haijari ba aduna surgery sida di dum mathang ai magi various kailo mayam leigre haidari ba magi modalities mayam ama leigre makhan adi particular asim matang na loire ha pasu nate skin graft tang tawbusu yawi matong ata thabusu yawi adigi kaigumba area khadadi atopa mafam dagi koina matong se lening loninga leite da topa mafam dagi matong lawra koi gi singli samna hanba koina duna microvascular surgery ka hai koina free flap transfer ka hai jai sum badum tawbo yause reconstructive surgeries is sai matang sida mai gi role se kari obi ai doctor reconstructive hai sini de koi gi samna ha da koina plastic and reconstructive hai the plastic is in koina hai jai do ai magi area meaning si plastic ko sa mold to buzini koi haksang si koina shemba yai ba haksang tissues ni koina ngam me ge ka sida koina plastic surgery sida koina ni thona khai dok ke aesthetic hai ba maga reconstructive hai ba the aesthetic treatment da namu ko mayam na koi cosmetic surgery na mayam na hai bi do reconstructive hai sina koina semgat sagat pa sine akoi gi mayam na hai ba ma koi gi plastic surgery tawdoi si kamai na tawdoi na plastic hap to ra mayam na hai na se ani plastic happen na te koi gi ngasai gi mi patient tu gi na to individual tu gi magi on masagi haksang tu lei ba pot adu dun season adu ni adu bhojikti advance oi rapagi matungi na koi Manipur maktadi laktri adu bo koi sida skin bank kai na koi kuji amna India all over India gi jo kan na koi chakhal lei ai koi advance oi rapagi yam ba ko metro city ga de koi start to ba hore ade koi skin substitute kai su lai hojikti ai skin si koi ki my massage gi some have the burn tore koi 60-70% burn tore massage magi jaga ji de skin lobum su le raktre heal de adum da koi ngasai gi cadaveric skin kaina atopagi koi cadaver de koi mi atopagi transplant to gi skin se koi man lobe ya adu da gi mu adu na tana area pikpak oi koi skin substitute kaina su leire koi skin se adu ji matam khara hapi raga madu tin ngasai gi koi gi tissue je growth to honba stimulate to honba adu da gi madu tin stimulate to matung da koi na to pamu para heal to re kan ko na magi basa haksang de gi skin kara macha hap ye sidi adum koi gi burn gi magi scenario gi makha pon okay sina advanced treatment rom da sangsan doi ne ba adu bo doctor hojiki da ama hojiki doctor na pan bigi ba matam da advanced treatment gi sima ji pan bire aduga skin grafting gi matang da su hapetsu habi gre me yam ma ko aduga adu na tabida hojik le scarring gumba or na traga magi burn de gi le horiba sequelae hai tare ne koi gi may jakra kanda or natra pupu matam skin napsanaraga gumba legiba adigi for example neck area da may na poki ba ni kangde sumaina suzala legiba magi body gi forms deform to giba se sigumba sisu dum koina semdok pa yabra karmaina thambe ani sai se si matang da kitang elaborate na haijage burn si koina hosika saina horok da so haijage budo 90% is preventable ngakthok pa yai adubu ngakthok khidragadi burn sina
tawriba traumatized tawribsi masi stigma moina longnei Okay. akoina sum thengnajarak pada ngasagi patient masamak tu ma matana waba natana masagi family du da su burden amo oiba adigi adugi yamna socio economic problem mayam su lakpa suma mayam si koi thengnajare adigi patient si depression chalakpa kholakpa thengnajare Burn survivor. burn survivor sida ana sumbasi koida su yengbada yamna koida nungaitaba nungsiba koida adumbam phawi ada koida yam challenging oiba poram soi akoina sum akoina ngasagi burn gi sequelae sida kwaidi koina thengnajarak pasida koi haisi aina broad oina koina post burn contracture nai natragana post burn deformity in so hai Okay. contracture hai gari koi ngasagi any joint jaga tangumba kai gumba koi gi napsanar pase ngakki do be hai hoji kitchen hai bi gi bu maina ko sekrak to rak pe ai ko adagi khut to oi be ai de khong to oi be ai adagi khu koi clock ta oi be ai ko sumba si napsanar pase kamaina to bono hai tar gadi moi se koi gi ngasai gi koi gi koi mai cha matungda ni khangde mani khangde tor matungda koi gi phajana treatment ta hogdabadagi napsanar pa Okay. dressing phajana ta hogdaba sumasya am yawi masagi chen so hamda hai ignorance hai bas accidents to maram moiraga ko aduga mahaina phajagi jani ka hai da thadu oga legi ba du dai di koi haksang sidi koi gi haksang gi physiology di kai to ge hai pa matam sida koi haksang sidi akoi gi surface sida ahoba amta thamgano haibane ba madi chingjanna ba honara menkhatna ba honar to ne ba amaina menjanna ba honar ko matam jida ngasai gi pochi chingjan gi ba Okay. aduna Matam zana treatment pi hautrabani na. aduna ngasai gi koina haijabado kaigum mafam do ro area oi haita gadi akoina matam chana skin graft tawdana khotana skin thabi dana khotana tahoboi taragadi aduga skin graft tawlor matungda phajana magi physiotherapy ga phajana tahoragadi sigi contracture gi chance se lairoi duine ba In case lairaba sinsdagi di magi prevention or not treatment di legi doira doctor. lai sigisu akoina hosigi post burn contracture se koina magi various aina sa haijabado koigi magi severity gi matungina koi contractures release tawd doine magi pra koigi fibrous tissue ni ko si akoina lawtho matungda mafam du da karigumba makhaji koina healthy oiraga koigi singli gumba saru gumba kem udragadi dum icham chamna koi skin graft option be yai Okay. ko adudagi kari gumba koina saru gumba uraba adagi singli gumba kai gumba uragadi mafam tu da koi matong gumba tha tare ko Adu natabida doctor ama ka case ama thengna jabada keloid form to bagi mong da tongkhat laga leibasa sigumba da di karmai to. burns sidadi koi hojiki keloid mamang koi hypertrophic scar na hai ko Okay. hypertrophic scar se kwai ding common hoi kaigino hai matam jida moidadi aina ngasa haijabado koi haksang jidadi area je khumjan laga tham ai open oiba koi gi wound se thamdana bo hona eba koi haksang physiology se every individual ne ko haijari se ko anu sidadi ngasa ge koi gi haksang sida koi gi scar se karina se moino ta koi gi haksang se collagen na namai yauri si sina ne ba aduna koi collagen se hena hype develop id over development torok maduna maram oiraga ngasai hypertrophic scar boy gradi maduna maram oiraga keloid esi oirak tuine fam jaga dugi matung ina adubu hojiki simasu leire aduga postburn contracture jida je koina surgery dang na men nate ba ai sima tang da mayam dai kitang haijaningi akoina surgery tawraga aduna loiba nate surgery si de koigi par abane akoina ngasai gi magi chingjal liba khochal liba kaino toriba mayam da ko semdok na bodi koi hona jarani ko adu loir matung da koina ngasai gi pressure therapy kaina koigi tha hum da gine tha taruk poga koi compression garment kaina makhan mayam thol loi si se phazal laga ngasai gi hojiki chena be gi ba kilo habdo ada koi akoina de hypertrophic scar so hai ko si hypertrophic scar si koi ke bu oiro kilo poro koi si prevent on ba koi pressure de namjal tham doi ne ba adugi mathak tu da mu tholok na ba adugi mathak tu da mu yar gi nauring ai ji da koi yam thuna physiotherapy ho da natraga di amuk chingjal toi ne physiotherapy ji phajana matam chana to okay surgery ne loiba nate post surgery ma se chathaga da measures mayam se si phajana tawraga di koi adum result yam phaja ba koi adum thengna jare adudagi koi gi physiotherapy ji da phajana to horaga di amuk ri
amuk napsanar ko sukoi dum thengna jare aduga last oina doctor akoi gi chemical burn gumba da ngasai doctor na sabi ke acid burn gumba toba adagi sigumba adai manipur da budi hauji ki hariba direct mai da throw toba ko pasigumba di leite hai adubu industrial work sigumba da dum thengna jaba chemical burn gumba leiba sing se acid am satina deform torba masak sing se sumaina survivor sing sigi makoi da pb ga da ba or government site gi hai ga tra na traga Caesar hospitals ki site gi or what are the facilities at Caesar hospital at present I say the rehabilitation gumba adum bagi sumai survivors sing city karamaina treat to bi yani karamaina thambini akoi gi adun akoi gi site gi koi na haisa de hujiki postborn contractor de gi hokjaraga ko postborn contractor ado ai nang se postborn deformity so haisa bado moi si ado koi na ngamsabda akoi gi ngasai gi akoi gi treatment si akoi two term the koi tose amana koi hujikti ngasai gi PMC prime minister gi CC ma leizare sida koi adum koi gi yamna subsidy koi gi cost hai tare ko yamna koi gi handaraga moi gi area koi treatment gi facility leizari adudagi yamna amarom da nongai ba koi gi amana koi gi burn healing foundation ana ma koi gi NGO ma koi Delhi based ni ko Indian gi amalai CC koi Caesar da su koi Caesar ji burn healing foundation gi partner ni okay koi na hosik pokta tawjarak pasi more than 10 cases si koi tawgre do sida di koi kedoge ha matam sida moina ayam bana burn healing foundation sin pira isi koi gi survivor boy mo boy moida pirisi moi gi income si pura below poverty oiga da poverty line gi oiba to gi ma gi family income kem laitaba sigi criteria sibu fulfill tawragadi moina free of cost da everything akoi point adum asagi NGO sina provide tawjare okay ade bond contractor akoi gi burn da su gi cosmetic area lai ko habadi chakhraga jaga do kitang ngothoga leiba daga ju sembio ka adum badina cosmetic ching banina adum badadi moi yarakte okay aduga ngasagi koi ching ba khotpa yarak pa se tang lung ching jalakpa ngak ching jalakpa sumba yaw contractor bu yawaragadi aduga ngasagi koi gi haibado si income certificate chu utpi raga haidi moi gi high schemes eligible moi ji shalai je de ko te haibagi sigi criteria si fulfill oiragadi moi husiki akoina haijari burn healing foundation sigi makha da koi treatment hosi koi free of cost apizari okay yam no ai doctor nga se koina maroina burn and sequelae sigi matang se da koina khangam da ba tu ga aware oi da ba masi khange mai na sa pa pok pa hai se dum kaman oina dum khanga ga su masi gi katai bok sathi be yai hai basima doctor na se na basina mayek sang na thambi ba tu ga Caesar hospital da su jiki healing foundation karikram yam se na tawraga karam ba patient eligible oi aduga smaina p recover to ri hai be gi sikumba miyam da su kanana ba piri have sigi awareness ma thambi basi ki damakta HAKSHEL plus ki maike degi doctor bu mukhana thagar pa phong jari ngasi ki damakta di HAKSHEL plus matang asida lo sinjari meeting tabir ba puno pu mukhana khurum jari